novi. Bali je taman, jednu ruku, ima 6, to je one 8 GB RAM-a sa 828. Ovako za prostor, imaš micro SD kartice, od sada 256 GB RAM-a, 512 Alexa. Mislim, radio sam, prodavao sam, znam, prekošle godine. Ali se smanjuje jer dosta poskupljuje tehnika, općenito. What the fuck? Oj, kurac. Ajmo dati ljudima nešto tu što znaju malo, ne? Možeš napraviti samo sa 2 nova auta. A linija je pojačana na 10, znači na 10, 12. Možeš pojačati zvuk onak do mjeseca jebako. Neki dan sam Black Sabbath slušao ovako.
Peace. Po moj stari, a sad idemo na Tonija Bavića, golni kurac. Idemo na žive. Ne na mrtvi. Evo vam onda nek mrtvi sviraju. Pa nek zapjevaju. Ja i stari smo gledali to u kinu. A ja i stari smo gledali Titanik u kinu, znači to je stara putava da onak. Kako možeš biti tako glupa da ne ideš onak? Mislim, rađe idem doma. Imaš migrene i takve stvari sa toliko godina, tad je ona imala možda 23 godine, ne? Onak, what the fuck, on 23 godine, znači ja sam 23 godine bio onak, stari moj, znači jači sam sad nego 23 godine, bolje, i bolje jebem, i bolje pričam, i zdraviji sam. Ne boli me trbuh, na primjer. Susjede, a onda moram malo poštovati. Na 126 negdje, jel? Tempo. Requisite. What the fuck is that word? It's not actually. I think this is requisant de pace. Tak nešto. Requisant in pace. But it can be in pace. But in the song it says something pače. I ono me podsjetilo na vid kad kaže Hotel Palače za Pucka, naravno. Pucka kaže, Pucka se zajebao, naravno, ali ono. Hotel Palače. Kako se zove sljedeća stvar? Hotel Palače. Sad ću reći. Majstorović, gdje si ti Majstorović? Luka Majstorović. On je kralj. Kad smo išli u kombiju, nas 20. U Lankoše. Jebote, ja mu kažem Zanku, sorry Zanku, pa kad nisam ja. Mislio sam, iskreno, jer se fakat nekad znao onak. Valjda nije trebalo biti inteligentno da skuži koliko onak. Pjevaš istu pjesmu u 5 minuta. What the fuck? Ili je to neki mix kao čudni naš u kojem ponavljaš samo iste... A valjda je shvatio naš da nekad su ljudi valjda glupi u povnici i boli kuraci. Većina je i osim vida i mene. Koji bi mi rekao i ja kažem ajde idem ja, daj mi mobitel, sad ću ja njemu to reći, fino. A vidi je rigovao on je prije toga. Kužiš i zato je došao malo sebi. A bio je on jako inteligentan muzik. Kad hoće biti, kad se ne zamara glupostima. Kažem, sa mnom je Alarićem, znači čovjek dečko se napio, nikoga nije tjerao, ga tjerao ja, Ebe Arović, da uzme nešto. Jesmo te tjerali, jel ali nismo? Znači to bi način kada ekipa radi od nas, kao da smo mi ono, ja čovjeku nisam jednu već, a ja sam sad baš bio naprijan na te stvari, ko klinac. Mi smo baš bili ono, prije 10, 7, 8, 10 godina je to bilo. Fernanda Martinic. Baš je zgodno, onak malo je, ono, vidim, Ljubljane čekaju taksi, onak, mislim si. Sad bi se ja derao da te povezem, ali vjerojatno ti je to ponudilo 100 ljudi, onak niko je nije ponudio jer sam u jebenom depolu, ne. Sve su bili klinci oko
si u glavi jebate, ono, kad uzimaš drogu sa 16 godina, onda ja te ne, kako se kaže, ne osuđujem samo, koje? U biti te osuđujem malo, onak, aj malo razmisli. Znači, mozak ti se razvija do 25. To je većinom onak A, C, T, G su, znači ono, takion ili kako se ta, nemam pojma kako se zove, znaju, svaki ima neku čustu. Kao akson. Evo susjeda mi je, znači, medicinska sestra, ona je sad rodila prije, evo, čestitam njoj na djetetu. Na Matej. Matej, ja mislim da je Matej. Sad ćemo završavati ovako. Stavljanje slušalice, to nema smisla. Zato što imam neki osjećaj da mi je lakše čut reverb kad se zvuk, tako rekao AI-u, znači da stavi lijevi zvučnik, vidiš da sam kupio kabel od 10 metara, stavi lijevi zvučnik, znači i desni, da na mjestima, dva su mjesta na kojima ja sjedim, znači napravio sam vektore, u Draw.io jebote, znači onak odeš lijevo, more shapes i imaš ih milijardu. Možeš doslovno napraviti cijelu web stranicu sa jebenim ikonama. Ili se išihavo, bre. Samo ga iskoristiš. Za glavno granjanje i glavni cilj. Sve ostalo je ubiranje, znači, podataka, logistika, vidiš. Sad sam se nečeg sjetio. Vraća se zvuk, reverb je vraćanje zvuka, znači nazad, zvučni valovi se odbijaju nazad. Naprimjer, iz rutera zvučni valovi na 4G putuju preko brzine svjetlosti čak. Vidio sam ih, znači, na ovoj snimku kad sam bio tu sam doma, sva tri puta. Zadnji put je bilo prije 2 godine. Power of frequency, motherfucker, look at it. It's on 10. What if I go on 30?
very powerful sound card is this. DJ controller is a very powerful sound card actually. Nešto jebe desni zvučić na nižim frekvencijama. Ček sam malo, sad ćemo to riješiti. Ovako. reverb, znači odvija se zvuk, znači a prostor je dosta onak zadno, znači on ga skenira jebote, znači ono daš AI da ga skenira, znači onda ti vrati nazad, kažeš mu da skenira reverb i da skenira, znači da mapira Wi-Fi, znači zato što Wi-Fi ti u biti je ometajuća frekvencija i onda nju moraš izbaciti van iz kako bi nju izbacio van, tako da je probaš eliminirati u prvom endpointu od agenta. Gdje da eliminiraš, znači isto ko što radiš znači sa T-Comom, znači u T-Comu evo ti semantika, ti u T-Comu
Znači, moraš preskočiti jedinicu i dvojku da bi došao do, ili pričekati, da bi došao do agenta. Znači, napraviš agenta koji radi isto koji najpametniji čovjek kojeg imamo. A onda opet, znači, može pogriješiti. Jer je u 2% mensa 2% od čovjeka. A toliko mi razumijemo. Kao ljudi, zato što smo ljudi. Bez obzira, znači danas je internet i danas je sve povezano, svi mi razmišljamo nekako kolektivno. Zato što vijesti su presmiješne, onak gledam neki dan vijesti i onak gledam o čem vi pričate, znaš, kog briga za te sve stvari, o čem vi. Znači ja da je priča o Izraelu ili nečem, nego onak lik je mrtav pijan u Americi, znači onak onaj, ne Filip Brkić je okej još, znači nego onaj lik neki nije ni Sladoljev nego drugi. Znači ja mislim da niko od njih ne zna šta je FFmpeg ono. A vi koji ne znate, a pametni ste, inače vjerujem da jeste. Jeste? I kažem ja, to uopće nije sad nikakva satira. Zašto bi znao, neki ljudi ne znaju, ne? Ali će oni brzo skuriti o čemu se radi. Ovdje učitka FFmpeg i onda malo počitaj dokumentaciju. I počitaj kako je nastalo 98. pazi, slika u HD-u 98. Od Marsa dolazi naši. Da sam gleda koji kurac, mi smo najjači ovdje. Kad onak dolazi još bolja slika, znači od programera iz Francuske. Lik kaže i jebite si mater. Evo vam slika jezera, nekog jezera. Na Marsu, 98. A ja gledam Google, sa Staloneom. Evo, za kraj to ću pustiti od Matije, što sam ja njega zajebavao prije. Ovo je baš loša kvaliteta, znači ono, frekvencije, općenito. Morat ćemo to ispraviti. Jebote vijesti, ono. Jedan dan mogu ja ne poštovat vas. Kao i mene. Jedno imam osjećaj da me neko zove. Ne znam tako. A mislim kad ne dođe na kraj prozora, kogod da je, znači. Gle, ali ti vidim, znači, ovako, ne vidim. Kad ne dođe na kraj dola, i mi kaže šta je. Ono ću ga čak i vidjeti, ne razumijem.
Tony Thomas. Tony Thomas, zove se pjesma, znači to nisam ja napravio, to se zove lik, znači iz Južne Amerike, ajmo reći da je on tech house prija neka. Tony Thomas, ko ja i stari, zajedno. Mislim, tako ga je zvao lik sad kad sam bio u Njemačkoj. Mislim, ne živog, nego mislim, zvao ga je. Rest in peace, Toma Pavić. Sad imam pregled pravi. Sad ste svi najgledali. Moram još 10 minuta snimiti. Snimat ću malo tiše. Pink Floyd ako imam. Ali jebeno zvuči, mislim, ali dio ovoga onaj... Kud mi to ide? Zapala. Užvak. Moja pjesma. I rekao sam Julijana. Sad da imaš taj neuralink, na primjer, ovdje, iza na kičmi. Svaki put kad idu čitati podatke, čitaju podatke sa ultrazvukom, sa bluetoothom. Znači ne morate zračiti cijelu, ko X-ray, ja. Ne vidim zašto te štite u X-rayu, jaja i to, To što
to ozračuju sa sjevernim gama, ne znam, gama zraka, ali to je to. I lutijska ploča malo to zraka, samo se ja maknem kad makar onak dostu. Gledao sam na LSD, znači vidio sam gdje su napred zidovi. To su da se pokazuje crveno bore, znači svijetlo, znači jako. Baterije. To je ovako. Vidi se na potpuno jedno mjesto. Ovo sam da ja htio vidjeti. Na primjer, neko nešto nema na redicu. To je moja lica. To da vidiš kroz zidova jedan. Ovo se giba sa zemlje. Vidite, jedna giba. Svaki dan jedno 1000 stvari, a ne 2. Glavno što ne može neki govoriti, znači tebi kao computer vision, znači ja i ti pričam, znači bez obzira što je jedan output, mislim, jedino se ja čujem zato što pričam u realnom stanju, ako se čujem. Linija je na 10 pojačana, linija je pojačana na 10. Znači jedva. Stavio sam mine one. Tu su dovoljni, sad se normalno čuje, sad više ne vibrira. Tako. Ovo je sve stvar. Dodam sam od 82, tako se vidi dole. Maximum 22.